Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay anapatpatig da ito'y ababai. Ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benji. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, iti balayo? Wen, ngamiyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo? Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakaamo ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da. Rombang laang. Diyak kayat ti agbali na katulong. Di ka madanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpada da nagagat. Amuda ti pagrebangan da iti unag ti balay. O sige nga ruwad. Umanugot na ti kayat mo. Nga agnaeda kon iti balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbali na may kadwa nga inayo. At dagaya man karelasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagan. Apay ka di. Itayo lang amin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaet. Anya? Oh, saan samat akayat dagiti anak mo? Amakipag naedak diti balayo. Honey. Tinasayat, umay ka. Itulod kan iti salenta. Kasaritag inton madamdama dagiti anak ko. Apa yung kasjay di reaction dagiti anak mo? Kunak man no nasisingpet da ako na. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pa'y laeng. Gaputa narigat da pa'y maawat nga insukat kunti inada. Sana mabalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso anoan niya ti kayat mo. Rumbang na iso ti masurot. Anak mo lang ida. Saan da mabalin nga agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat dakat isumat ti surutam. Isu nga rod akasaritak ida inton madamdamahan eh. Awan ba't lati maaramidan da? No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawid yu dito'y day ti ababae, Papa? Anya kayo matan? Dua atawan pa'y laang tinapalabas manipod na tay day di mama? Ngam addan adagos kasukat na? Maawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad katwa. Ad-adala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami mat kanimanang Sara, Papa. Saan kayo mat ngagmay-maysa? Di yung maawatan wanya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y day ababae, Papa? Ni mamalaang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Isulaang ti adda karbangan na nga agnaed ditoy, Papa. Nuan niya ti kayat ko, isu ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, katkasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inaldaw. Gaputa oray pimusa yan. Si bibiyag latta ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayan anamin pinsan? Respet wendak kumamet nga amayo. Sakpay lang ti padre di pamilya iti daytoy abalay. Ket nuan niya ti kayat ko, isu ti matungpal. Kat, da kami nga anak yo, Papa. Awan kadimat apulos karbangan mi iti daytoy abalay. Tilang ba't yaan nugot yo tikid-kid dawag. Numan nugot kayo lakit di iti kayat ko.
awan ti problema. Malpasan ti saritaan. Talaga marigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada. Patpat ganda launay day di inada. Isu asaan akas karina ang malipatan da. Nakarkaro asaan da ang malipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawam ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo. Aging ga dito kwarto yo. Pasensya kan, hani. Diya ko nasango nga inikat dagita aladawan. No kasta? Ikatak amin dagiti aladawan, ha? Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rumbeng ang maikat dagitayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras ang malipatan dagiti anak mo. Sige, hani. Aramidam no anya ti rumbeng. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang ti kidawagan ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madanagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Ato iti allowance yo. O, Sarah, ato iti kwartam. Agyaman nak, Papa. Ito yung matkan kami ka. Agyaman na, Papa. Sige, Papa. Mapan kamin. Sige, aganan nat kayo kuma. Bye, Papa. Talaga akasla saan dak ang makikita dagiti anak mo? Bayam lataitan. Awan gayam. Bisita ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kayat mo ka diti sumurot? Saanan, honey? Ada kayat kung nga aramidan ita dito balay. Kasapulak ti pamalubos mo. Anya na ita, honey? Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawa. Kan, sukatak dagiti kortina. Simpaak to'y balay. Sige, makamo ka. Ngamsaan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, adda kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni Papa. Apay asika tinangilukat iti ridaw. Adda ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na? Ha? Manang Sara. Awan matindag iti ladawan ni Mama. Sa dino tinangipanam kadagiti ladawan ni Mama. Impan ko iti bodega. Ano niya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni Mama. Adda pamalubos ti amayon. Ganda ito iti bagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatangsit yun? Gaputan na tangtangsitak ngamda kayo. Iso ka saan dak apadpadasan? No kayat yo anasaya at kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni Mama dito'y balay. Han, maboring ak nga adalaan diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kayat kumat ti agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti dayta. Ato iti kwarta. Ay na, agyaman na, honey. Awan problema iti dayta. Basta sika. Ang mga nurabii akton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw awis ngamin dagiti babarkada. Okay. Basta saan ka una ingagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siyak, Papa. Kurang na ito eh. Kurang lang arudan tintadyo iti napalabas. Anusan nyo pa ilaing dayta, anak ko. Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro day a Joyce.
Puro baro dagiti usar na. Badbado, sapatos, bag, ken dagiti make-up na agat-gatangan na. Nagninginapay. Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo. Apahama na makabawi ak iti negosyo. Ikang kayo matitipaggatang yo kadagiti baro nga arwatan nyo. Uray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Uray siya, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamag at ipidin ti allowance mi, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti palayo. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kanot ititin mo nga allowance da. Ita lang day, papa. At ang amin problema kadagiti negosyo. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputa adda malas nga inyawit mo. Papa, Adda ka no inyawit mo a babae. Agpaiso ka di. ay ayatak ni Joyce, papa. Mawatan da kumaman. Kasapulak matikad kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amat Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta mo? Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakamda. Gaputa insukat kon, day di inada. Apay ka di akanayon ka marabiyang nga gawit, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tumot la kasasao dagiti anak mo? Pasensyam la kumaitan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno mamamat dagiti rumbang nga masursurong. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nakapilitan a sumurot kan ka? Tayo plano a pagtrabahuan nga. Nasaysaya at a pumanawak langan. Saan, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti ka sa pulak. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta na pagrikyaran day ta abanag? At daibagan ka, kumpadre. Kamsapay ko ma, tasaan ka nga agpuntot. Oh, anya day ta, kumpadre. Tinyam amom kanyak idi akasukat ni kumare. Nakita. Sa dino? Iti mall. Kat adda ka holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Saan ko apadpadak sentinobiyam? Ngam saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti pagpapanan na? Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan na matlaang siguro. Gwapo. Natayag, kena po daw. Ti awanan pa in apabani. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akak kakuyog na. Pare, at dakidawag kan ka. Nakasukat ka, Mathani. At ka di pa panamita. Wan, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem, pangusaram ka di ti kwarta. Amumatan. Barkadak ti kakaduak. Alangan nga awan kwarta kasumurot kadakwada. Alangan mo't apailiblibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglugi ti negosyo. Isu nga no sampay laeng ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamatan, honey? Anya ak? Ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita, tapno amom. Anya nga ruti kayat mo asawan ita? Agpaiso ka diyan napatagakin ka. Wenno ti kwartak laang tinapatagkan ka. Anya ka di day tang ibagbagam, honey? Saan ka sumurot kan ka? No saan ka anapatagkan niya? Memoaran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Wan,
Nakaluganan iti taxi, kat sursurot akon. Nasayat nga rod no kasta. Agrubatak meten. I-text nak no sa dino ti pagturungan na. Okay. Basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makitam ti aramiden tinobyam. Wen, kumpadre. Kita ang kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mo hindi. Ti ayok a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagbayan ni Joyce ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance na. Tapno lang ang damaitad ko kini Joyce. Ngam kastoy lang ti isubat na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartam laang tinapatagkan kwa na. Apay day ito'y amaleta, honey. Alamon day tamaletam kat pumanaw kan. Anya? Kaapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumo na niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam. Asino ti bang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti bain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ngam dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti itad ko nga allowance da tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan ka nga glibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga dasabali a lalaki. Pakawanan na kumahani. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mon ang mayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga da maaramid ko at takas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impamaysa kon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton a makabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. Tuy pagayam mo, Benji. Agyaman nakpagayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mat adakas no makasarak ka iti babae nga ayatem ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinaga na Benji manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ellie manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat, gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag, kat sabali gayam, ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ellie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hey, nagrigat matanda ito yung assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, ta saan ka mapagkadkadan?
Tulungan ka. Tagayim ka kat nga ron. Imbag lakit din tanaad da anak itigayam akaskan ka. Nasingpad kan nalaing. Wanan, di na kon bulaan pay. Ngam kas itisikot. Sagot mo ti meriendata. Kat syempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysayaan di nalawag. Tapno kinawatan ta. Sa dino ti kaya't pagpasyaran tayo. Itatawan klase tayo. Jak amuman ka de ay kan Liam. No sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat yo apapanan tayo. Sa dino ti kayat mapapanan lang. Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no? Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo tapno tipid. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dino rin ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko. Mayat gayam ditoy. Kastay la nag-hiking. Unarod, sweetheart. Uray kas ano, maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Ellie. Natirad niya min dagiti bato ditoy. Kabala? Ala, agsardeng tayo pa. Mas lamayat dito pagpwistuan tayo mga na. Amo ka na banog ka lang. Agi na natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabanong. Mayat na ito'y abanding tayo. Kaso iti aramidin tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy! Un nga ron. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaron no apapanan tayo, Ellie. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti pan nakaala tayo, oh. Kita at man? Uy, wow. Nagpintas ti background Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. Win at least, adda pa kalaglag ipan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di ba kay asawaam? Win friend, kaskin ni Liam ti arapaap kong agbaling nga asawa. Katsi ka ngay, ni daylan ka di ti kayat mo apaki asawaan? Wan, ngam saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo ang nakasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sa bagay, husto ka, friend. Imbag man ta nakaawid ka dito'y balay, iha. Mailiwak mat ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wanwada ka sa pulam. Siyempre, boss pa ba? Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo mat amakita. Tamanumot ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mat ti panagadan mo? Babaen iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at meron ta nagawid ka. At nangamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dayt na, Papa? Apama na makaturpos ka. Isurot na ka ni Mama mi di Amerika. Ijay kan nga agtrabaho. At napinta sa trabaho nga agururay kan ka ijay. Isarak nakakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasano ni Liam? Iha, saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na ka ni Liam, mabalinan tumati sumuro ti Amerika. Diyak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakan, Papa? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ang pailaan kadakwada. Iso asaan ko ang mabalin asuplingan ti pagayatanda. Kasano nga rodan ti relasyon ta? No talaga napatadakan ka, mabalin naktumat asurutan ijay. Saan na bak nang ti pamilya kakaskan ka? Imbagkan ka, tadagor ura at trabaho mi ijay. Siyak ngay,
Ada pa lagi ti kakabsat ko nga gadadal. Ken siya tinamnaman na tumulong. Di urayan naktulatan. Nga manmanutan tulangan nga kita. Uray na. Basta di naktulip-lipatan. Uray matsika Di naktulip-lipatan. Lukasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Ngam nagtungtong kami mat nga urayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmating agsisina tayo nga upat. Upat matataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak ayamat ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigatak. Kat saan ko mat amalipatan ti best friend ko? Aka na yun, amang ilibre kanyak iti merienda. Oh, apay anak kaliliday ti love ko, Umadanin ti graduation. Kaya't naasawan. Umadanin ti panagin na dayota. Rumbang kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsa ka lang iti panaggraduar tayo. Ngam no panunutot ti panagin na dayota. Kasladyak kabailan. Kabailam na ita. Ikaring nga ti panagsuplima. Wan, ikarik love. Congratulations kada tayong apat. Agyaman akada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon itilagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan na't kumaakanayon iti papanam Ellie. Kan saan nga kami kumaalip-lipatan. Saan kayon to amalipatan? Nang runakan ka, Liam. Kanayan na to nga awagan Ken di nakisuksukat ijay. Wen, saan to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta ti trabaho, miha? Ay, kanayon nakngarod ama kumikong, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Dahit nangarod, mama. Awan pa'y panawin kon amang kumusta kan kwa na. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sakano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, nasayaat na rod Ni Daylan ngay. Inala ka numot ti Antina iji Canada. Kasta ka di. Kat, jagayam mo, di mo ka di pa'y inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Malangarod iha, aginanakan. Pasensya kan friend, no italaang anaawagan ka. Makumikumak akanayon iti trabaho. Agpapada tayo na marigatan, Ellie. Marigatan kami man ka ni Liam ditoy. Ngam ananusan milaang. Naimbag-at ang katrabahuan kami, kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko, Amok mat analaing ka. Si Kanti makaamo amang tulong kan kwa na. Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panag ko na, kat okay man itan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan nang arod ano kasta. Ala, maturog tang arodan, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ang itiyaawag mo. Bye, Luna. Duwa na tawain nga trabaho ka dito abroad, Ellie. Awan ka din ti plano mga agbakasyon ni Jay Pilipinas. Adda papa, kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko. Ay,
Da kayo nga ikin ni Mama. Diyo kaya tagbakasyon? Ay, si Kalatan. Marigatan ako nga agbiyahe. Sige, Papa. Da kayo ti makaam mo. Ala, agananad ka nga ro diti panagbiyahe, miha. Wan, Papa. Kat agyaman na. Dito'y ti imbaga dalo na kinliyam apag trap-trabahuan da. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ida sa pinagado ti tao. Dagiti limapas nagsinsin na laway. Nakaragragsak da. Kat... Daliyam kanilo na dagijay. Surutak ida itinaliman. Dagijay tan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet da. Itugaw ko pa lang dito eh. Kita no naka-online ni Daylan. Apak iso. Naka-online. Awagak iti messenger. Hello. Ellie. Kumusta? Nakalagit ka man. Kanya ti mayapay ko. Kaya't kala kumustaan. Da kayo kinilo na. Kumusta kayon? Ha? Saan na pa'y ka di ana ibagakin ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipod nag-break kami. Anya? Apay, saan kayo ang nagsasalita? Saan? Busy ak ngamin ang kanayon. Pagpada kayo iti gayim mo busy ka na yun. Awan panahon na kanya. Dayta ka ditiga po na ang nag-break kayo? Well, kaputa madlaw ko. Ngawan panahon na kanya. Kaya nakabiro kang matanita sa bali. Kasta ka di. O sige nga Rod. Kat agyaman nak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay kay mawag ka iha. Kumusta nga, hindi pa nagkita yung kaniliyam? Dayta nga Rod ti mawagak, Mama. Diyak ngamin amunuan niya ti aramidak. Ta itinapanak iti kumpanya pagtrab-trabahuan daliyam kan Luna. Nakitang ida. Kat patyak nga da relasyon da. Di mo't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, Mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramidak, Mama. Di ka sarita, Mida. Wano ni Liam di ka saog. Makipagkita ka kan Juana. Takitaam no ibagana kan kati ang paiso. Agsagana ka iha. Masapul ang kasagana ka iti anyaman nga ibagana kan ka. Sige nga Rod, Mama. Kasta ti aramida. Agyaman nakta manugot ka nga agkita taliyam. Diyak ka mo nga da kagaya mo dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adagamin kahit kung ibagakan ka. Sapay lang ko ma, tamawatan na. Anya dayta? Iti panagkadwami ka ni Luna, iti duatawan. Diyak na po tanan at nagdiriknak kan ko na. Gapo tayo suti ka na yun, anak kaalalay ka niya. Narigatag may sarili. Ni Luna tinagbalin nakatulong ang iti amin. Sorry ha. Ngamasikugan ni Luna. Kat plano mintag kalaysa. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Pasensya kan. Nudyak imbagbaga da ito itikan ka. Kan, no nasaktak ti Rignam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Kan pa nagsarita ta. Gapotadyak kaya tasaktan tirik na ni Luna. Kasta ka di.
Agyaman akmat iti panangibagam itipot na. Best wishes lang kada kayo. Nagsubliak matlang iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Inawat kulatan, akas niya'y tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, addamat ten boyfriend ko anam-amok dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon kumanen dita Pilipinas, kayat ko ida makita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko agyaman na kiti daytoy apakasaritaan. Husto ti naramid mo, nga inawat mo latan ti sitwasyon ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale, tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad ti tinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nikki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nikki dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, kasano tayo tawanan ni Nanang? Anya pa ngay, agkanya-kanyatan ah. Makaamu akon itibiyag ko na makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumot ti mabalin amastra kan di ta trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo itibagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan, saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda, gaputa inusar ni Nanang anag paagas. Padyak nga apaman ang maipumpun ni Nanang, papanawon na tantumit laang ni Donya Pinang. Sa dino nga tanay ti papanak, Manang. Ado mati master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Donya Pinang. Apaman ang naipumpun ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman lana asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak di ta. Sigurado ka, akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agistay inak kumata awan namin dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na nga agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasin anang andag iti adda iti table 9.
I-dish out mo. When, ma'am? Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi ang waitress dito, eh. Kita ka lang ang makita, Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga alaan tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayan. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyak mat ni Lander. Sige nga ron. Agsubli ak tumanan, tap makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numaong tanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Iton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Maturog akuan. Namin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no itad na. Saan ka nga agbaybayag ang makisarita? Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Ala, rumwa kan. Alaam laang ti ibagbagana kat agsuplikan, ha? Sige, ma'am. Nilander nga agpaiso ti agurong na iti day siya alam isaan. Asit gak. Sir, anya ka dito ibagam? Alaan da ito, para kan ka. Anya ngamin da ito, Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho, alo katak da ito, Sige nga, Rod. Mapanakon. Tamangan numaungtan ka, gapo kanyak. Sige. Kat agyaman na kiti da ito, ha? Awan anyaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Anya nga ta da ito, Karton ti cellphone? Agpaiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga agpaiso? Kad adda pa yung SIM card na. Kita man na da naka-phone book. Damay sa anak ka phone book. Padasak man akontakan. Agre-ring nagpaiso. Hello? Nalukatam gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam ngawan cellphone mo. Uwan Awan pa kadanagam. Saan ko papayadan kan ka? Itadkon kan ka na ita. Agyaman ak nukas na. Awan ang yaman na. At dan cellphone mo apang kontakak kan ka. Agyaman ak man na, ha? Nagswerte ka mo to, Nikki. Iti kinabayag kun nga trabaho dito, Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamat tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok ti nagtrabaho dito. Mas daawak mat nga ron. Diyak mat ni namnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Tanagsakit ti ina. Hello, Lander. Hello. Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo mo't asaradon ti panganan no kastoy nga oras. Damagaglaan. Amangan namin. Napayat mong tiagin na. Okay lang mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam?
Damagag ko ma, numanong titawan mo. Ag 18 na kon itaatawan. Saan ka nga agad dadal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni nanang. Sa anak-anakal pa iti high school. Agpada tagayam, asan anakalpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa apimusay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak na nangalakanyak. Agpapadada naranggas. Aging nga nga na amamok, nakin ko pa iti pagminasan. Simuro takad pa na. Kat manipod didi, nagtrabaho ako at kankwana. Ay, imbag pa iti sana kabagyan, tanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak, o lilaak matan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Ni, apay adam damagam. Kamangan mabalin nga at pakada kay tibus mo. Tanong mo, agpasyerta. Sige, manipod ngamin nagtrabaho ak dito eh. Sa anak pa'y arimrimwa. Alangarod, maturog kan. Narigatan, kamangan mapuyatan ka. Katadapay trabaho minton bigat. O sige nga Rodan. Bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? Wan. I-add friend nakmat Sige. Oh, sino day takit kita ang ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Andapay gayam kabsat mo? Wan. Ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni nanang. Aging gaita, dinakpay biniro. Saan na nga amuno sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ang ti profile na. In-add friend mo ka din? Wan, ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Wan nga ron, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman nagtasinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kaya't ka lang ako mustaan, manang. Okay, aklaang. Dayta ka dila ang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam. Idda pa kun ti cellphone. Makalisturbo ka. Busy ah. Ay, kaano ka kadi asaan a busy? Taiso ti panangawag ko kan ka? Saktulatan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanyak. Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak. Apay asyak kat kailiw ko unay ni manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso, kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalong kanya? Una, ta birthday nga rod. Anya ngay dayto eh. Lukatam Kwentas. Mabit lang nga, ta isuot ko kan ka. Aday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, da ka dimot panagayat mo kanyak. Tsak mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sungbat mo. Ni manang ti umawawag. Apay nga ta. Sungbatak. Ni manong mo jubanda ito, hindi ka Natama di atamag. Anya dayta, manong? Ni manang mo. Nagda dito yung ospital. Talong nga daw na dito Atong partilugan. Intara yan, tinakadong parkan ko na. Anya? Sige nga rod, manong.
Umayak di ta ospital, itamat laeng. Imbag man ta na ka umay ka, ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko, ma. Noan yaman tinagkurkurangat kan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta matan tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Sika, kumusta ti kasasaad mo ita? Maputin ka no ti may saasaka. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputat ti saka, manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin natin ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ang iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsa. Saan nakasla kanya ka binaybayan ka iti. Anya? Ni manang mo, ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungan, Jolene. Idin to abinaybayan na ka ide? Uray kas jayt inaramid na. Ipatpatid ko lat ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka? Biliba? No sikat ti adda iti sasaad. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak kita. Agpakada aklay ti boss ko. Kasapulan nak ngamin ti kapsat ko. Ha? Anya ti napasamak? Aday di ospital. Na disgrasya. Kasta? Mabalin ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kapsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akaduan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito'y panganan. Adaak manan manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni manang ko. Naimbang aldaw mo, manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Nikki? Wanong boyfriend na ka? Nulakit disong batan nak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka? Wan manang. No kasta, ay wanam ti kabsat ko, ha? Nasimpot ni Nikki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kon tibidot ko. Awan gayam ti sabaling agtin mo. No saan adata nga agkapsat. Anyat plano, apaman ang makarwan ni manang mo dito ospital. Kaya't ko ba'y ang makabanding ni manang. Siguro, makipagyanak pa ijebalayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ang maisanay nan ti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte akmat ka ni manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anaam-am mo, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, ti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asaan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Iso nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan Niki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ang Lenny, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabangunak ti kinarigat ti bihag. Kat may papan iti na ito iti isalaysay, barang makaipay iti adal kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lenny iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matan ti kastoy abiyag. Kaslawan ti lulungawan na. Win nga rod. Ay, kastoy tayo siguro, aginggat inggana. Wan siguro Tasipod kinaubing tayo kat kastoy mo ti panagbiag tayon. Kataging kita, awan nagbaliwan na. Ay, biag nagpahiso ay. Ang tinapatag, di tayo aglangan amangan. Ay, wan matkit di Ngam, alangan mo da kastoy latan. Numabalin, saan kumamot ang mapadasan dagiti agbalin nga anak tayo tirigat na napadasan tayo? Kumaa, ang awan mabalin tayo. Aganos tayo. Kan aggagat tayo. Tapno di tayo agbisi. Ay, unay matay tingaw yakan. Mano abulanan. Ngam di pa'y laimimbag. Wan nga rod ananang. Amang ano niya amat daytan. Ay, tsaka mo anak ko. Intay lay pa-check upan nanang. Awan nga rod kwarta tayo anak ko. Amang ano dakil ti mabayadan. Kan maysa, awan matigatang tayo ti agas ko. Padasag ti mapanagbulod iti karo ba nanang? Imbag ano agpautang da. Ay, agpakaasi barang ka asyanda. Ay na, sana na nako. Amang ano awan matlat ti maitanda. Masapul nga ang gimbag kayo. Nakakaasi kayo. Kan, uray ni tatang. Masyanak mo at nagproblema gapo kada kayo. Ay, anyan ti gasto. Agbati kayo pailaan. Inak makisarita iti karuba. Nay, si kamet balasang kao. Uwan tata, imayak ta. Umayak ko mamangibaga iti kwartayo. No adda pa'y mabalin ang maipabulod yu kanyak Ha? Kasapulan mi ngamin unay tata. Masakit ni nanang ko. Ngam awam mo't pagpaagas ko kankwana. Nasuro ka may sa abulan ng agsaksakit. Ay na, pasensyakan balasang ko. Ngam naranaam nga awan kwartak ita. Bimulod ngamin mutlaang ni Tess, ket inalanan di kakaisu na akwartak. Ha? Pasensya ka talagan, balasang ko. Awan ka di uray, basit laang, tata. Pagpa-check up la ko man ni nanang ko. Tapno maamuan minuan niya talaga ti sakit na. Ay na, pasensya ka na talaga, Lenny, balasang ko. Talaga nga awan. No adda, apay kumadyak ipabulod kan kangay. Ala nga ron. Agyaman aklangan, tata.
Nanang, napanak nagremedyo iti gastusan niyo. Ngamawan mo't nagpautang. Ay, awan ti mabalin tayo, anak ko. Amangan no awan mo't kwartada. Kaslajak mamati, Nanang. Di dala kaya't siguro ti tumulong iti padada a tao. Ang sana bale. Sana may sa ti aldaw, Nana. Ay na, anak ko. Di kag sa iti kasta. Unay matan ti kasta lang ayo. Nakakaasi kayo. Ala, anusan niyo pailaan dahi ti bulbulong na inuman. Barang maagasan tao yakyo. Wala na ka. Agananos kayo pailaan, Nanang. Makay remedyo aktulat tayo ti pagpaagas yun. Cherry, kontento ka ka din iti kasta a klase ti biyag tayo? Saan, Lenny? Maumak nga rod iti kinarigat. Wan nga rod. Ado ti kayat ko amaragpat. Kaslag parigat akmat. Gapi ti kastoy a kasasaan. Kaano nga tamay? Amapadasan tayo tinasayata pa nagbiag. Dahil saan tayong agrigat? Ay, nudagduma. Mapukpukawan tinamnamak. Sa anak mo't ngagkurkurang amang manggad. Ang apay nga ta akastoy latta. Ay, di ka mapukawan itinamnama, Cherry. At dalat ta pamuspusan ti amin. Nonyat ko nan, agpasyudad ta. Tayong sapol iti panggadan ta. Amangan mo saan ta makastrak iti trabaho. Ta saan ta mo't anak kaadal. Kat padasan talat ta, Cherry. Isapol ta tigasat ta ako nada. Sa bagay mo't ket di Kat kaano nga rod nga agpasyudad ta? Panunutan tapay anaimbag, Lenny. Kan masapol nga ipakaamuta kadagiti dadakkel ta. Sige nga rod. Agremedyo ta iti pagplete ta, Cherry. Tang, anya ka diti sidaan nyo iti talon? Awan ngamsaan abalay. At damat da ito'y tiyaa. Ha? Wen, tinapatag. At datiin na pa, Ay, unay matan ti kasto pa nagbiag tayo, tata. Agan anos kakaday, anak ko. Tatang, napagnumuan mi kan ni Cherry amapan kami ijay syudad. Mapan kami kumaagsapol iti panggadan mi. Anya? Abangan no marigatan kayo. Saan, tatang? Narigrigat nga minog na naudaklaan ditoy. Kat awan ti husto panggadan. Amangan nagbisin tayo amin. Hala, anak ko. Kat sapay ko taagan anad kayo jay. Wan, tatang. Kat agyaman akunay. Kahit, kaano nga rod nga iti panagpasyudad yaw? Inton bigatan, tatang. Adda ka di kwartam nga aramatam. Adda di naglakwan tayo iti natang. Isupay lang ti usarat, tatang. Ala, suportaran ka nga raw, anak ko. Awan at talaga tigasat ta dito syudad. Ay, wan nga rod, Cherry. Manon nga establishmento ti simrakanta. Di natamot awatan. Damagan da. Noan niya tinailupas ta. Wan nga rod Ay, talagang awan mabalin. Gaputa saan tamot ang nakaadal. Kat, anya ngay nga rod, Lenny. Agawit tan? Wanan anya pa'y ngay. Ay, aggas-gastos talaang ditoy. Kat awan mo't kwartata. Ay, biyag, aya. Saan na bale? Anda pa'y na dumaawagas. Saan ang nagpatingga ti amin, Cherry? Tatang, nanang, saan kami ang napagasatan ijay napanan mi? Ay, una yan. Ay,
Sayang laang ti banugyaw. Ay, sana bali, tata. Kasta talaga. kat anya ti planum anak ko. Apay no agabrodak mat. Wan, day talangan ka mo kapamuspusan. Awan mo't mabiru ka kapanggadak dito eh. Kasladyak kayat anak ko. Sino nga iti kaduam ijay adayaw. Sana bali takabaulak mat. Ngamdo ang sakit kang ay. Sino ti mga sikasukan ka? Di nanang talaga. Didak ka di pa kadanagan. Saan namin amaliklikan ti agpanunot iti kasta, anak ko. Makapadanag namin. Sana bali, nanang, tatang, aganan nada kichay. Taparamot lang kada kayo. Alaa, anak ko. Suportaran da ka, iti dayta a desisyon mo. Pangalam ay iti aramatem anak ko. Ay, dayta ti parikot, nanang. Ala, ipamuspusan tayo dayta, anak ko. Ilisyo, ang mga nood na mabalin ang maipabulod mo kanya. Pasensya kang. Awan pa'y magkwartak. Kunak nood data bumulod ako ma. Aramatat namin nga agabron. Awan ko maangam, awan mo't kwartak. Pasensya kang. Ala, agyaman naklatan. Kunak nood da. Ay, awan mo't gayam. Kunak nood da iduldulin mo, tabinulan mo't ngagsweldo ka. Binulan nga agpaiso hangam, awan mo't mabatbatay. Siyak mo't amin taggas-gastos dito'y balay. Lumakayan ni tatang. Kaya't ado dagiti masapsapol nga agas na. Ay, awan mo't kiti Sige, sana bali. Padasik tagsapol iti sa bali. Una, pasensya ka Weng. Sabay ko matamawatan na. At da ka dinabulod mo, anak ko. Ay, awan nga rod tatang. Didak mo't kaya tapabuludan. Mabutang na siguro adyak makabayad. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Naira nala siguro ng awan kwartada. Adyak amo tatang. Wen, anak ko. Maawatam ko matikas insin mo. Tasaan mat anaimot. Iso ti pagbulbuludan tayo, no adaman ka sa pulan tayo. Kat agi pabulod mat, no lakit di anda. Ay. Di ka madanagan, anak ko. Isaldak ti talaw, kat ison ti aramatam nga agabraw di. Ay, hagyamanak. Nalpas matlaang ang tipat patakderda balay mi. Uray da kami kano, Lenny. Dandan ni matan malpas. Isong agyaman akunay. Ay, imbag lakit din tayong karigatan ta tinagabrod, Cherry. Wen tano saan? Saan siguro akas to'y tibiyag tayo ta? Wen nga rod Ay, siguro. At data pa ila lugar tayong agrigrigat. Wen Ay, kumusta nga tamat tandag iti gagayam ta ichay? Wen ngagpaiso. Nasaya at damat siguro Manumat ngamin ang makachat ta ida. Ay, no siya kawan na pulos. Da ilisyo ngay. Di mo ka din na ichat-chat ida? Saan? Kasla nga minsan mapunas iti isip ko ti inaramid na idi kanyak. Di nakman la tinulungan idag kasapulan ak unay. Ay, Lenny, saan ko maakasta? Agpapada tayo iti sitwasyon. Iso ang maawatam ko ma, di kasinsinta. Jak ammo, Cherry. Jak ammo ti sawag. Hello, nanang. Hello, anak ko. Pautangam kanuman datis kun ilisyo. Kasapulan da ngamin unay. Anya? Wen, anak ko.
agpagpakaasida. Gamjak amo ti bagag kadakwata. Iso anak ko na, kadamakan ka pa. Ay, idi siyak tagkasapulan, di damangtad. Ita, siyak matlang, dasit ganda. Kanya ngay ngarod anak ko. Talaga akastan. Tinapatag, saan ka nga agkurkurang itan. Dahil ako matikanayon mo alang tilangipon, anak ko. Hala nga ron, pautanga kita. Agi pabuludak. Ngam, ibagayong aginteres. Ha? Wana nang. Pagrigrigatak ti kwartak ditoy. Dandan ni awan inanakon. Iso asa na mabalin na buludan dala ang awan interes na. Ala, kasta nga ron ti bagag kadakwada, anak ko. Katno di da kayat, baybayan yon. Di uray di daw mututangan? Ha? Wana nang. Saan mo ta kapilitan ti agutang kat? No di da kayat ti kondisyon ko. Di yon pautangan. Bagang oras mo, Lini. Kastamat kan ka, Elisyo. Anto'y ganti kwartan. Bayada ko. Ni, bayada madagos? Uy, kasi ti Apo. Adanap da sweldo. Kat isuday ta. Wana. Agyaman nak. Awanan nyaman na. Kaya't kumot nga alaan da ito agundaway. Amang ibaga iti kaya't kong ibaga. Ha? Idi nang ibagak iti kwartam, nalaos ka no tirorod mo. Noon hamwak la ko maidi adagos, diya akong bimulod. Ha? Kinunampay ka no masapol nga aginteres ti bulbuludak, ket nagwinak. Gaputa kasapulan na talaga ni tatang. Mawatak matkit di da dyan, ta nagbambanlugan mat nga rod. Angem, tinasa Iraq. Ket diya kinunam, nga idi sikat kasapulan, ket di ka tinulungan. Sa bagay, agpay sumait. Tayo di bimulod ka iti kwarta. Awan mo't naitad ko. Takin marukot nga ti sakit ni tatang ko idi. Damagan ka man, Lini. Idi ka labas. Awan ka dito na itultulong ko ka nga oray sinti mo. Ha? Saan ka di nga undas tinararamidak para kada kayo? Tapno sarsaritaan nak itiliklikod ak. Awan mo't iti bagasyo, kat mapangkay mo't mangalay di balay. No sana bagas, asukar, asin, wano nyaladitan. Sakat ita, kastoy mo't tenti ibagbagam kanya, kat namin sana klabim mulod. Ay, pasensya kan, Elisyo. Ngam kastoy ngamin da ita. Pasensya ka mo't ha. Medyo nasairak ngamin itinamuak. O sige, mapanakon. Kahit agyaman na kahit, impabulod mo kanya kakwarta. Arsagid mo't da nga, Elisyo. Nagsarita kayo kaday. Wana, ay na, tilay bagbaga na. Apay, adayamat dakas na, nagpautang ak, kat paporsyento ak. Lehine anak ko. Sapay ko tadi ka masaer iti dayto nga ibaga. Tatang. No siya klaamay sa jak kanunungan ti naramid mo. Kasinsin mo day jay. Kat saan arumbang a pinagporsyintom ti inutang na. Ha? Kano mabalain. Uray di mo kuman inawat ti bayad na. Inted mo kumalatan kas tulong mo kankwana. Nagbambanugak mo't day jay. Wayne, ngam di mo ka di malagay. Idi datayaw ti maaw-awanan. Isuda ti kanayon tayo apangalaan iti bagas. Kat di da pa'y pasukatan ti daduma. Kan maysa, isaw ti kasinsin mo nga asinag kada kamay. Kat kabayatan ti kaawan mo. Ni Elisyo, tinangkit kita kada kamay. Iswasaan arumbang akasta ka kankwana. Ha? Husto ti amam, anak ko. Isasapay kumatadanggan na kami. No sikat ti addaan, tumulong ka kadagitag kasapulan. Panunutam kumati nagtaudam. Kandi tay amo ti mapasamak iti masungad ngal daw. Isu adi ka kumaagim imo, anak ko.
Nakaamirisak kat hustugayan ti magbaga dagiti naganak ko. Nagkidawak iti pamakawan kini Eliseo akasinsin ko, kat nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysan. Nagsubliak iti abroad, ngam binaliwa kon anaming pinsan ti ugali. Gapo tanalagip ko ti kinarigat mi iti biyag, sakmay anagabrodak. Alakastaan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Lenny. Lenny, pagayam ko, agyaman ak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat pudno launay, asaan arumbay nga agbaliw ti ugali, no sumaya aten ti panagbiag. Tay kunada nga rudan iti pagsasao, ti tao adi na amo atalyawan ti nagkapwan na, kat saan na makadanon iti pagturungan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lenny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.